جان الله پاک بخشنده مهربان نام حل قصه نی الله شما را خیر بدم. یک کتاب اول هم درباره حضرت یوسف و یعقوب درباره کم کلکتگی و توضیحات دادگی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک و بخشنده مهربان نام. کنعان چی مصر نمیگه. از یعقوب علیه السلام و آیه درستین اولاد چه کنعان چی به طرف مصر منتقل بیتن و آها ادا هرچی مطمئنا هرچی زمین و بود باشه که اختیار کتا بیتگا مصر نمیگه که هما نمیگه حضرت یوسف علیه السلام و تی سردار سمجھتے و آیه باز احترام کد. آیه خاندان هم باز احترام اگو آیه باز احترام کد و آیه گا چی و نندگا باز خوشحال بیتن مصر هانی وطن بیت. حضرت یعقوب علیه السلام انتقال بیگا پوتا چرند چینچو عرصه چینچو ساله رند چرند حضرت یعقوب علیه السلام انتقال که بیت و پدا که حضرت یوسف علیه السلام هم براتان کو هرچه گمی هسته ناراحتی تو تمام حقیقت نمیگا پیوستن تو وجه یکا دیگر درو مصر توکا گوشی آنی وپات بیتن و همه پیما از یوسف وپات سران دوشی باز شان سرا یعنی سخت گوست. همه پیما گم آهان رسید که یوسف همه پیما اولاد و پت هم موشی که انتقال بیتن وپات کت و از یوسف علیه السلام هم موشی انتقال بید که از یوسف علیه السلام عدل و انصاف و آی لطف و محبت چی تمام مردم هرچه و آی مصر تو که حکومت کتگا درو الله مخلوق و درو الله منوکتن و آیه صلاحیتان چه پایده چسکو و آیه حکومتا چه مردمان زندگی مزه حد زندگی تو و امن و چین احترام درسته مردمان زندگی تو که نصیب بید. درسته مردمان گریب و مزان کسان درو پر راحت و آرام سره زندگی کناو واضح نگاتا و آهانی دوان چی هرچی هسته تمام شریع سره مست تو که زندگی کنند و سرحال دن. همه پیما که اللہ تعالی حکم بیتگا که آئی همه پیما حکومت کد پدا آئی انتقال بیت. حضرت یوسف علیه السلام انتقال چرند مصر والان سره مدن رنج و علم و اتمنى کوه گوشگان سره پرشت هنچه گمی توکا گوشی گرفتار بیتن درو گوشی وتی گم فراموش کو گویا که شچ پیسر نا آها ای پیمه مصیبتی آن سره نیت کا بیتگا. انسان تو انسانی مصر هم بی رونق بیت که از یوسف وپات چرندش مصر هم بی رونق بیت و آیه رونق موتی که آپه اوشی رنگ رنگین هستن که تمام شدن. آیه بهار اوشی
اولت و پلت بیت واجه بهار که هسته بهار بیت پاییز واجه درش دروشی زرد بیت مردم و آیه چمن کلن هرچه باغ و چمن هست درو اجرت زرد تر مردم درو مصر هم مصر قاهره هم که باشنده هرچی هستن دروشگان یتیم بیتن یتیم معلوم بیتن مردم گوشی دیوانه وار گنوکانی پیما ایده ماده مچگا و بعد حواسوشی بی حواستان گریته و آه و زاری کته از یوسف علیه السلام برات و آهنی اولاد هرچی هسته اودا دروشی هنچو گریتو گوشته که ترا هر تکلیف و هر صدمه چه مه عزیزا چی مه شپیکم براتا چی موتا چی شما را رسته آیا چه کم از کم شما را نقصان هرچی بیده چه مه نقصان چی گشتر نه افسوس ما چه شفیق چه مهربان چه رحیم دل عادل پادشاه و منصف مزاج پادشاه چه دستا داده و هنچه مزن نقصانی ما چست کتا که آیه تلافی کنه گوش ناممکنه های وشویت قسمت و هر شخصی یعنی وشگات لوگ خانوادی چه دستا داده آیه چه که هرچه لاکھوں کروڑوں هرچه بیتا مردم که درستم پایده رسین تا درو مخلوق خداوشی آرامی رسین تا آیه چه درستین شهر بعد امنی بیتا درو دوری کتگا گوشی ظلم و ستم درو گوشی دور کتگتا مصره آیه وجه چه درستین مردم اطمینان و سکون زندگی کنگا بیتگا نصیبانی بیتا های افسوس که میں در میان چی هستی وشی پادت کشو آیا چی وشی آیی سر مارا ناز بیتا باز میں واسطه باعث رحمت بیتا آیا که مظلومانی مدد کتا پریاد رس بیتا بے کسانی مدد کنوک بیتا ضرورت مندانی ضرورتی پورا کتا آئی میں سردار و میں زندگی وش جانوران چی هم بدتر بیتا آئی مارا انسان اڈکو انسانی بنائند و تمیزی مارا سکائند سیدائن روگ مارا یا سوچ دا نا اللہ سرا مارا ایمان بیتا نا آخرت سرا نا آخرت سرا مارا یقین بیتا مارا نا اللہ پہچان بیتا نا ما اللہ پجارتا نا رسول آئی مارا ادروسیں چیز سوچ داتا گا اسلام مارا دعوتی داتا نیکن کارانی مارا حکمی داتا سلیں خبران چه مارا منی کتا دوری بکنه چشام و هر سلیں چیزا چه مارا دوری کتا و شرن کار کنگ واسطه مارا آماده کتا کهتی زمانگا جا وقت درستین شهرانی مردم شدا چی مرگا بیتگا آیا میں لاک پورکتا ورگی مارو وارنتا
هر رنگ خوراک گوشی ما رو وارن تا خوبیان چه ما رو یاد کتا همه پیما چه سلین کارا ما رو منی کتا هر پیما وشی محلو که درو مصریان چوش مصر درو تبابی وشی یعنی بلا ما چین شفیق و مهربان چطور فراموش کنیم ای من مربی رحم دل پادشاه ما بشموشیم آیا ما نشموشیم شی هیچ بر زندگی بر آیا ما نشموشیم و آیا ما شموشوک نه هستی بیتا که آیا هیچ کس نشموشی هر پیمه مردمان فراموشی نکنه وشی هنی که مصر تو که هم چه خوشی و من سردار که بیده آیا چه اندازه پما خوشی بیده و آیا چه معلومه که ای شهر و شهری سمجھتا بیده اور ما را هم وتی برات وتی خادم وتی واجی سمجھتا بیده وجہ بنی اسرائیل کنعانی خاندان بنی اسرائیل لقبا چه تواره کنن و چه همه لقبا چه مشهور بیتگن این خاندان زمانه چه تک یک حالت تو که بیتا و مصر تو که همه فضیلت بیتا شانیز سمجھتا گئے و آهانی باز عزت کتا اوچی وقتی که یک خاندان شرف و عزت تو که نیکی صلاحیتن تو که یاد بیتا و باز یعنی شر مردم بیتن اوش سکن بنی اسرائیل مصریان دلان تو که و آنی حکومت و کل مصر بشی آئیه سبکن لوٹوکتا لیکن وقتی که بنی اسرائیل اخلاق آنی وشی تبدیل بید عادت آنی خراب بید بنی اسرائیل و الله رای وشی ویل کو سیدائن رسته ولا روگتا الله عبادت سرا مائل تا الله رای وشی شموشت و دنیای رایشی و آرایشان توکا زیب و زینتان توکا گرفتار بیتا دنیا سر ہنچیں جیسے وشی ہمیں پیما وشی چو بینک پیما شاد پیما وقت کے ای دین اچ کے غافل بیتان دنیا مردمان آہاں شموشت وقت کے ای دنیا پدا وجہ دنیا دیم وشی کتارت دنیا چاہاں تھچگا لگتا وقت کے اسلام ویل کو دنیا مردم چشان تھچگا لگتا دنیا ہر خواہشہ کو مشغول بیتا و آہاں دین فراموش کو اللہ چھ غافل بیتا و دنیا پسند بیتا دنیا وتی کلن دیم تارین چشان وقت حسب و نسب چکے مردم وتی ویل کان شرف ان میں وشی آن تو کا باقی نہ ماند خوبیاں جاگہ برائی کھنگا لگتا و برائی اچھی جوان مبی کے مالدارانی پر حسد بیتا
गरीब وشی گریبان سر ظلم کد به کس مجبور و ترس وشی اچ نیست کس همدردی نیست محبت نکو یک انسانیت چه انسانیت کلا بے بهره وشی بیتا مصریانی یک قاعده بیتا که هر که دومی شهر چی اتکا خواه اگر مصری بیتا یا نه آیا عمر تمام اگر بیتا چه آیا نسل بگذی وشی مصری آیا همه نام سره یاد کنه مصری آیا وشی هر چیز چه دان ملک ہے آیا پردیسی حساب کنی مسافران وشی ملک تو کا ہمیں پیما کنعانی خاندانا هم آیا مصریان پردیسی سمجھتا بیتگا و وتی سابقہ عادات مطابق آهانی گونا هر پیمه و همه پیما رفتار کتا که ای پردیسیاں ای مسافران گویا که کچینچو پشت تک مستو کا بیتاں کسی پجارتا یا پجی نیارتا ہمیں پیما گوشی که اور پیما شانی هیچ وعده ای نبیتا که الله اکبر زمانه که انقلاب و دنیا که به اثبات چند چینچو روچا چرند مصری حضرت یوسف علیه السلام مهربانیان و آیه شفقتان شمشتند و آیه خاندان چه چم بند کتن یہ وقت که درو یہ پیما بیت که بنی اسرائیل که اللهی شمشت اور اللهی که شمشت دنیا هم چانچه وتی دیم ترند دنیا و دیم ترند دنیا شمشتن آهان که دین پت پیرکانی وتی پراموش کتا شرین دینه که پراموش کو دنیای دنبا کپتن وڑا آهان گریبانی که حکیر سمجھتن بے کسانی مدد نکو تو دنیا گو آن هور گوڑا بے وپائی کت وڑا ذلیل و خوار بیتن مصر حکومت یا بدبخت فرعون دستا کپت وجہ مصر حکومت بیت حضرت یوسف علیہ السلام چه رند مصر چینچو دگه وشی پادشاه اتکان پادشاهی کت یک که بعد دیگریات حکومت آئی چرند دیگریات حکومتی جاگه بلکه یکی نه یکی که ملک سنبالی درستین پادشاه که بنی اسرائیل چه سخت نفرت کو چینچو روچا چه رند مصر تخت فرعون منحوس قدمان کپت وجہ فرعون ات حکومتی لگه مصر و این پادشاهی سک باز مغرور و سرکشیں و سکه مدن ظالمیں وتی دیما پشتا یکش و آکشا و هرچه حقیقت نسمجتی و تارا خدای سمجد گوشتی که انا ربکم العالی انا ربکم العالی یعنی ما شما درست سانچه مزن خداوم منی پرستش بکنی یعنی منی سجده بکنی توبه نوز بالله منی دیما بجوک که
و منی اطاعتا بکنه و منی عبادتا بکنه. فرعون وقت وتی سلطنت سره باز گمند بشی بیتا، باز نازی بیتا، باز غرور و تکبری بیتا وجه، باز غروری بیتا تکبری بیتا. وتی محلو دو محلانی سره ساختمان و طلا و جوهرانی سره باز گمند بیتا، باز نازی بیتا و وتی قوت و طاقت سره باز فخر بیتا. و مردمان چه گو مردمان گوشتگی که تا گوشتگی وجه که ای ملک منینگه، ای ملک حکومت منی دسته ہیں، دریای نیل هم منینگه. و منی محل چیرا یعنی منی محل چیرا دریا کرا لوگی بیتا نا. ما آئیوں کہ دریا منی سکا محل چیرے یہ درو منینگا منی قبضہ تو کہیں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد تھا، نبی زادہ تھا، مسلمان تھا، حق پرست تھا. مشی ہزارانی اخلاق گوشی بگڑت، عادت آنی گوشی خراب بیت، لیکن ایمان تو سلامت بیت، سلامت ہے. لیکن اللہ بندگی ویل کو تگت. فرعون بندگی چطور شیشاں اختیار کو اللہ ویل کو وتی پیت پیروکانی خدا وشی ویل کو خدا چی وتی دیم وشی ترنت وائی ناپرمان و سرکش بیتا کہ فرعون فرمان بردار بیتا. فرعون ہمیں پیما بے دماغی مردمیا وقت کہ آئی دل تو کا ایک خیالات کہ بنی اسرائیل کئی اولادا یک دکتی واسطہ یہ خیالیات کہ یہ نبی زادہ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر آئیے خاندان ہے، یہ خاندان یہ قابل ہست کہ آئیے تعظیم و تکریم بکن، یہ قابل ہے. آئیے چے آن گنہور نرمی و محبت برتاؤ کتی، نرمی گنشانی خاندان برتاؤ کتی. توبہ گوشی آئیے چے سمجھتا کہ آئی دماغ اے پیمے یعنی دماغ یا تو سمجھتے کہ نبی زادہ ہیں. آئیے اے سمجھے منی پیمے دیگه هیچ کس نیستیں و دیگه مردمی یہ دیگه مردم اصلا مردم گوشی حساب نکنه و آیا سمجھت کہ ما قطعا شاہی خاندان گوں یہ منی حکومت ہیں، حکومتی لائق منو آنگوشی حکومت بکنے کے حکومتی ہمیں پیموشی بنی اسرائیل اچھی یعنی ذلیل اچھی ذلیل و بدتر اچھی بدتر کاری کوت. یعنی آکے وقتی من نام بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل سرا گر سے ظلمی کو چو بلا نسبت گوشی حرانی پیما وقتی خدمت واسطہ وشتارین تھا یعنی سختنے کاری دا
मजदूरी सख्तें कاری बनी इसराइलियान दाता उशी अजरत हम मोज शानी सख कम दा हमें अंदाजा दाते कि कावती रोचा फकत बुगाजेना वक्त فرعون दावा खुदाई को तमाम कबीलान तमाम शहरान तो का आइए इताअत को कबूल को वो आइए वती माबूद समझत खुदा समझत तोबा नूज बला आई देमा सरे वती जोकेंत वो आई परस्तश कोत पैरौन वक्त के शी खबर रसे कि बनी इसराइल आई खुदाइया कबूल न कन वो आई अताता न करते आइया हम माबूदियत कबूल न कन मुनकर हैं यानी बनी इसराइल चाई खुदाई कबूल करेंगा तो आइया बाज गुस्सा बगोला उसी गुस्सा पैमा वत मन ची भी जो आसे एशकर चतोरें एशकर पैमा ची भी वाला 16 जनगा लग गए और उसी शप रोज तकलीफ आनी सर रसें थी बनी इसराइल लगे तकलीफ देगा सख्त से सख्त सजाएं आनी सजा दाता सजा देगा लगे कत्ल आमी कोता बनी इसराइल मर्दों यक रंदे या नुजूमी या फिरौन के रात वगवश्ती ए फिरौन ए पादशाह मना सतारानी के गर्दशा चे मालूम बीते कि बनी इसराइल खानदाना चे अन करीब या चौकी पैदा बैगी आ थई तख्ता लेटीनी थई तख्ता थई पादशाहिया उलट के यानी तख्ता तेगा लेटीनी च पादशाहिया तरह दर पदर का फिरौन के ये खबर इसको कोलम बदहवास बीत और बदहवासिया तमाम आलम लौटाई थी तमाम मर्दमानी गश्त कि हर कसा चौक भी वाया हर कसानी मर्दिन चौक पर दुनिया और तो आया बहुत बुखशे आई तदबीर वजह सोचगा लगे कि चेब कनो हमें सोच तोका में ताकीब तोका फिक्र कनगा कि बनी इसराइल खानदान हर चे चौक पैदा बयान रोसन कत्ल बकनो हमें तरकीब आई सरात आई दमागात आई समझ तोका आत के जान आई जान तोका जान का वह इत्मीनान गोना लगे उशीवती साई पोर को नफस कशे पदा पुलिस हुक्म दा कि शुमा बनी इसराइल लोगानी दौड़ता दौरा बेतर्रे पहरा बदे व हर तरफ आचे हर लोगा गहरा बकने हर कसी कर रहा हर बायश को फलान लोगा चौके पैदा बीता फौरन आया कत्ल बकने बुखुशती फिरौन हुक्म उसी देर बीते हुक्म वजह रसे के बनी इसराइल लोगां पुलिस नगाबानी बदा पता जबरदस्त पैरे इजात जबरदस्त वजह पुलिस नगाबानी दाव वक्त के बेपनाह कत्ल आम आइए शुरू को फिरौन
समझे कि मां मालिक हूं और मां हम कादिर हूं, मां तमाम इख्तियारात मनी दस्त हैं, दुरुस्त इख्तियारात मना हासिल हैं, मां हर चे बलोटों खुद कनो, हेच कस मनी हेच चीज कोत न का, हेच कारा मनी गसुरेंत न का, मनी हेच चीज अब बिगाड़ेंत न का, हमें पकतो के मनो दुनिया वत मना पादशाह दिक्कसी नेस्ते, हमें पैमा वजह कातरी को, हमें हर चे लूटती जुल्मी को व बाजें जुल्मी कुती कैच कसम मजाल नेस्ता के हबार बका न के आई देमा वती मन्ना दम बकशा नपस कश का ताकत आन नेस्ता बनी इसराइल हम पर ओने हुक्मानी हुक्म गुशी इश्को व बेजुबानी व सब्र व तहम्मुल आगो हमें पैमा जुल्म सतम आगो बर्दाश्त को और वती छम्मा पैरोन देमा कुर्बान वती चौके कुर्बान कदा खुशारें तंते वजह उसी वजह गोर कुशी पसानी पैमा तो पसां तरह तरह सरावती मन्ना वार तो देरी तदौड़दा ये हंचो चौक कुशी हंचो खुशां कोता जाल में पैराउना मात पताऊं चौक दोस्त में अजीज हैं भले पदा हम मजबूर था छे बगुशा वाई जालिमिया दुरुस्तान साब्र सुकून गोना मुंतजर था छोरगा था कसिया मजाल नेस्ता के गप पे बका छे गोशा पादशाह जालिम देमा छे गोश्त का यक गरीब मर्दों में हेच कसा ताकत ने सके नफस बकशी हेच कसा उसे हमें अंदाजा ताकत ने सके नफस बकशी पैरों देमा हबरी चीजें बका वो हमें पैमा उसे आफत शनि सरा कप्त गांची आफत कपी कशावर्जी बालो अच्छी बीमारी कप्ता के पैरों हंचो मर्दों उसी चौक सरा आम के कत्ल आम को तंजो गोर के कप्त का पसंद होगा अच्छी आफत कप्त का हेच कसा ताकत ने सके दम बजा वतमना नफस बकश या हबरे बका या आफत कप्त का शनि सरा कसी को तो खुदाए फरामोश का खुदाए उस कोलन कापर व नबी तेगता बला खुदाए फरामोश को तका बाज एदे मादे में वन मता उसी चीज़ को तका उल किताब में उड़ा ने उस तका तो न जाने चिंचो वतमना जुल्म इशिया कोत उसी चिंचो शीरखार बच्चा उसी चौक शिया कोश वजह किलिस मतन भी सलामत बात है अल्लाह मेरे श्याम दा चेकन आया बड़ा